أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، بحثا باورية بملائكة خدي تعالى. بزانا جنور خود چکری ملائکت کو بچنگو پری نمیرو نجن نجوان زوریتا نخوار نخوکار وان طاعتا چه شکل بخوازن بکون دکن چه امر خود دایوان او دکن و پاشی فنا بن هرن جنت جبو اهل و دکن خزمت جوحيا نبيا ريا جبرائيل جشيني يبارا نرا ميكائيل حجي نف خصور بدست إسرافيل كو قبدار روحي ما بدست عزرائيل رقيب عتدنا وبدار منا نگهدار خير وقناه منا سؤالات قبر جمائدك كمنكر نكير تباور بك كردوان لبر جنة يا نها لبر جهنم مالك هر وها. بله گلی برایم عزیز دوی درسا مدجی اما بحثا باوریا بملائکت خود تعالی بکن. معلوم ام شرط ایمان دبیجن مگو شرط ایمان ششن یا اول کو انسان باوریا بخود تعالی هبه و آد دواجی کو انسان باوریاوی بملائکت خود تعالی هبه. دبیجه بزانه جنور خود چکری ملائکت کو بچنگو پری. دبیجه تبزان با کو خود تعالی ملائکت خوا جنور چکرنا و او ملک چنگ واهنا پری واهنا کارن بفرن، یعنی او ملائکت جی بچنگ و پرن نمیرو نجن نجوان زوریتا نخوارن نخو کاروان طاعتا. دبیجه ملائکت نمیرن و نجنن و نج زوریتا وان چه دبی زارو که وان جی چه نابن نوکا مع انسانا نمیرن و نجنن و نزاروی واجی چه نابن و ندخون و ندفخون. ملائکت تشتکی ناخونجی تشتکی نابخونجی دائما کاروان عیشوان اطاعتا خود تعالی دکن. چه شکل بخوازن بکون دکن چه امر خود دایوان وی دکن. ملائکت به اذن خود تعالی کو بخوازن بکون چه شکلی کارن بکون دا کارن بکون شکل انسان دجی و شکل هنک مخلوق دیجی دا به اذن خود تعالی کارن بکون شکل وادا و چه امر کو رب وادایا و وی امری دکن ملائکت خود تعالی. و پاشی فنابن هرن جنت جبو اهل ویرا دکن خدمت. ملائکت جی وقت کل في دنیای فنابون ام بجن اوجي وقت کو اف دنیا خلاص بو دنیا فنابو چو اوجي فناببن اوجي وكما هرن والجنة خدمت اهل جنت وبكن. يعني أهلك وإنسانك وأن جنك بكمنا جنة دا ملائكة لجنة
خزمتا وان دكن جي وحيا نبيا ريا جبرائيل جشيني باران را مكائيل بحثا هناك ملائكة دكي دبيجا حضرت جبرائيل عليه السلام وحي دئينش پیغمبر آرا هاني جبرائيل امين وحيج حمي پیغمبر آرا دئينه گورا واوي او بو گورا و حضرت ميكائيل عليه السلام اف دخل و دان و شینایی اف برف و باران ام بیجن اف جي گورا و حضرت ميكائيل عليه السلام حچی نفخا سوره بدست إسرافيل كو قبض الرحيمة بدست عزرائيل حضرت إسرافيل عليه السلام وقتی کو پف بکه في سوره وی چاخی دنیا حمی یخ دبی قیامت خو وی چاخی ام بیجن دبی قیامت اشتد بيجي اف جورفجي جورفا إسرافيل عليه السلام وجورفا عزرائيل عليه السلام كروحي انسانا روحي مقابض دكي روحي مدراجيه دا اختيكو ام وفات جدكن افجي جورفا عزرائيل عليه السلام رقيب عتد نوبدار منا نجه دار خير جناه منا هناك ملائكة جي هنا رقيب وعتيد لسر ملمه راسته و چپینا ایل سر ملمه راسته خیرات نویسه ایل سر ملمه چپه جی گناهان دنویسه ناوی وان رقیب و عتیدا اف دائما نوبتا مدگرن خیر ما گناه ما یاز دکن خیر ام چه خیری بکن ام چه گناهی بکن او دفتر خدا قیت دکن سؤالا د قبر جماع دکه که منکر نکیرن تو باور بکه وقتی که انسان وفات دکه دکه قبره دا ایکو سوری قبره سؤال قبره جمد پرسه او ملائکت جی منکر و نکیرن که ردوان لبر جنت یا نها لبر جهنم مالک هر وها ایکو نوبتشی جنت یا دوی دری جنت یا ناوی ویجی رضوانا ملک ناوی وی ملائکتی رضوانا ایکو او ملائکتی کل دوی جهنمی جی ناوی وی مالکا والحمد لله رب العالمين.